Afrika mangibingelela bathi uMoses waphosa from entabeni yaseshowe kodwa abangaziyo ngosoka lesifunda bathi isoka lengane bathi abanye isoka lengane kanye abeyichaza ukwenzakala kanjani njengamanje lesisoka lesifunda isoka lethu kunalo albani hotel siyabulalana kumnandi kunjaya njengamanje leceleni kwami nokwethu ngelobhuti ozochaza ukuthi ubani baba masihlingelele please kwamukele khona umbuso wethu isoka lesifunda Pictures nambingelela ngabukeli lokuzala isiqiniseko langena lapho yesizwe uma uzohamba ngeconsultation ezinkondlo zami yonke ezikhuluma kulesizwe ngoba usulela ngaphandle ukukhuluma ngezivukane emalini ngingakhuluma ngezasekhaya ngikhuluma ngawo wonke ama-tribe akaZulu ukuthi abavuka zolela into ohlangana ngiqedanga lapho isikhathi sethu sesisincane so ngakho ngawutshela into zobona ngoyisa ukuthi lo mcimbi sibona igama lawo ngozwe ngobani umcimbi sikhona uLibo uLibo futhi ngifuna award right yes poster kamala usukela kuzinto I think usula kuzinto bese kuba isibongo thiya uzondo uma wami ngilana kusiya masikhuluma ngolibo sikhuluma ngekhala ama-ambassador yolibo bakwethu isengabantu so lapho bethu umwathi sicacisele le ambassador yini ambassador besikhuluma nge-ambassador kusho ukuthi ngiyisibuko mekhuluma ngolibo sokukhuluma ngami somele nje uqale mina ulibo ayisebenzisa ngokusizwe mina kumele ngichazele ngalo ulibo sosikhuluma ngento kanje kampani ethile esebenzisa ama-award ezikolo kanje ikhulisa abantwana kanje ibaveze okay mfethu ngoba lokho sobe sesikubona ngelinye ilanga mhlawumbe ngesikhathi umcimbi wesikole so la siyabona abanominatiwe baningi ama-category ongathi bona abanominatiwe la nomcimbi singabani maningi kakhulu ama-category anomotivatiwe la kodwa engizowakhambisa kakhulu be-scholarship newcomer because abadinga sokondla sithi sikhula sihamba umkhakha awuhlezi nathi abakhulayo kumele bebukele kithi ukuthi bekwenziwa kanjani best ownership best research state ownership best wardrobe wasibani kuningi kakhulu ngenxa yesikhathi yes mboka ngizwile ngathi lapha impela khona umkhakha usokona awusekho nje inkondlo yakho okuyiyona le waqala ngayo ukhaya ibona wathi uma ekhaya wayibona ukuthi hayi leti yenzeka noma ngithi le nkondlo yakho oyithanda kakhulu ukuthi uma ekhaya uzizwe nakho ukuthi hayi cha ngikhona ngisekhaya ngiphezu kwentaba ngaphansi kwami amathonsa imvula esilandelana ephisana nezimembezi ngiphasa phezu kokuhamba ephuphuma igwebu ngincela ngithi mathanda uhlanga nami nibuyele enyameni ephindile emoyeni guqukani emalibeni isiqalaze komile emanxiweni phendukani niphendule imhlatshelo yegazi lezinkomo nezimbuzi isihlaba sibuze indlela njengamadika amhlophe esibahlaba siphuma ebunyameni phendukani obamafu bathumele imvule namandla emhlabeni ongena nesikhipheni nasenyameni wale kuthole sithole ngaphezu kwamandla apha enyameni
Ivale kwethu. Kule nkonzo mhlawumbe ngokutshela umuntu ukuthi mhlawumbe ubhala umuzwa ngoba mhlawumbe mina ngokuzo wami uzwakala umuntu engathi usemkhulekweni akazi noma ngibeka kahle. La ngakukhulekela isizwe kwethu. Ngakukhulekela isizwe. Uma uyimbongi noma umbhalo wenkondlo ubhala ngomuzo ufika noma ubhala ngevision onikezwa wona because inkondlo zona ezihlukene. Uyabona le nkondlo lemozo ibuza isiphelele yonke iyafika le nto yenzeka manje. Le ukuthi kumele bihambe kanjani uzibethela iyafika la ngangusibona lesimo singakafiki. And sasinqobo ngwana senkondlweni siyasinqobo uyabona kwethu. Ngane kwethu hayi cha wayishaya yazi ngayizingithinta nami ngizomfika nomuzwa thizeni ngeke ngisalayo kakhulu babuye emakhaya kulungile soloko simthatha simbeka ngakho konke okwenzakala ebona umcimbi ngibonile mhlawumbe ungathola ukutshela umlingeni ngalo mcimbi owenzakala njengoba ngifisa ukuhlukela engingakusho ongakangeni nabantu ongakhumelelanga namhlanje akangene futhi mina ngikuthina ngokwenzela imali kuyoqala wesibili nawina futhi bathi wayingene wena so ongawinanga ngithi mina akangene ongakazangene akazange akukho emgabeni ethi failure ikhethe amakhala laba bangidiva khona nginasoka makuthiwa kuyangena kwethu uyakuzayo ujwayele uba ngathi inyanga futhi ajwayele ukukhishwa namacategory ekumele abe ngiwusonkondlo mina ngiyafisa ukuwabheka lawo mapost iziphi indawo uzobheka kuzona. Sicela ubheke ipage uLibo and Honor ubheke isiqiniseko ingomesisi unyeke ngakhoza as soon as bisuke sengathi ngiyaposta epage yabo. So baba abantu mhlawumbe uyafisa abaqashe bayakubona bayayithanda umsebenzi wakho iziphi indlela otholakala ngazo ukuthi wena abantu bakwazi ukuqasha. Uyabona leyo uqasha wena mfethu inkondlo isilimaze kakhulu ngenxa yemali. Ziningi izinto ezi-art ezinazo imali. Ake ngenze ngithi mina angifuni ukuthi ngineze imali ngomsebenzi engikwenzayo. Kodwa engingakusho ngathi mina uma unesifiso somsebenzi direct sicela ungitshele as soon as wazi uzokwenza umcimbi because awukwazi ukutshela manje uthi ngifuna umsebenzi bese kufika lapha mina umsebenzi wakho uke waphahla lapha ingane oyikhulisayo angithi yabo lezo zinto kumele ngibe lesikhathi sazo khona ngizohamba direct way kodwa bawufuna isiqiniseko ufuna umqasha isiqiniseko imbongi yesizwe lapha nginenami isiqiniseko imbongi yesizwe ku-page ku-TikTok mawungena ku-Instagram isiqiniseko Zulu. So mawuthi kumele ungiqashe kusenesikhathi futhi uyakwazi ukuthi mangithi nginomcimbi ngoDisemba ngiyakala ungakwazi ukuthi ubungiphuphele inkondlo ezoba-based umcimbi wami lo. Angitshona futhi uyakala. So esiqiniseko imbongi yesizwe kumele mina ngazi ukuthi ngoba ugana ubani ensizweni ube ubani ey'nganeni ube ubani laphana ube ubani khona ngizosho lezi igama nentombi nomuntu ogana futhi kanjalo khona ngizohlanganisa le nto eyodwa. Phinde ungene lapha ku-Facebook uthi Nkosazana Sokwane Sidudla SA ebese ufika khona uyafollow. Ngoba baba asibonge. Siyabonga futhi.